Kipaumin tuni hi channel anangai zo sin bon on lim nei kit on tuni isai ding uchu ahi le Delhi a ko na London ge flight landing gear ti chu flight achaka akyang a to til so khat an sei kit utin 1996 kuma Punjab a Ucha mini thusim an sei khom uhitin amani hi Pradeep Saini kumsomle thumle anapa Vijay kumsomle ko Saini ai hlon in ahi insung gen thele ha asa ahi hlonji uchun lo ho abol ovin car workshop ho azong anapangkit hlonin ahi phale ni kho ahung chalin Punjab gamsung hi ha ta in ahung boy tan hi le micham le police ho ahung ki boy phat uchun amani Uchan jong Punjab dal ha zamding ahin golhon tan hi ahung jam hlon in Delhi khopi ahin pha hlon tan hi aman nin jong agel honin ki umlela police ho khut a kon ipi tu ding ki hello ithi lepha ihin lepha tin Indira Gandhi airport achit hitin London a jam pai ta hiti tin ahin ki gel lon ta nahi airport sunga natong ho khat kom achun aman nin jong lungsi tin keni Ucha hi flight na kato thine ding u plan khat nigun pe in tin u chalhon achun ataw hlon tan hi le khat pa jong chun sumne pe hlonin ken hin ngai tu pi na nge tin an se in hi chi phara chun amanin jong khat pa sei bang achun asumne kham hlon chu apel hlon tan hi le khat pa jong chun akila in chom khat an khongai hlon in nangni to the hlon na ding wan ho apoji na ho khu gawengi a on na lai em tin asei in sum chu akila in ana zamang pai tan hi amani Ucha jong alon ji a hel thonlo pharu chun flight ho chu a timing ho chu le hoilai la ya chi ding ham iti pha le ki pan do ji ham ti ho chu hoite in akimel chi hlon tan hi hin la thil bol hon gut wang hi thil nom chu a hi pu na hi ni jar ham chu flight timing ho ahung lun phat chu le alen do phat mi on phat timing ho chu hoite in akivet tu masat hlonin hi aji chu airport sunga hin security khota ahin inop a idei bang a chile wa le the a hi pu na hi mi ho on deu chule security ho lo ka achun amani Ucha jong gu thim in flight kinga nalang achun azam lu hlon ta na hi Delhi to London flight achun atol hlon ta na hi ti chu amani Ucha hi sumjong nei hlon talo chukit le ID card hita halang passport flight ticket ima nei hlon lo a hi chuti a hi ji chun landing gear akyang omna sunga chun mi mu lo ka in kal hlon a hi chom khat zo in flight chu ahung ki pan do pan ta na hi akyang ho jong chu ahung ki khumrut gam ta na hi hin la hi chi plane landing gear a mi chu koi machan amu lo chu a hi flight chu isei ma bang un 800 900 per hour kilometer in aleng sang ta ni hi fit sang som ni chle sang som thum chunglang pe in ahung leng sang hle ta ni hi a u chalhon in awan niaw khat hin ki choi hlon achun ata salhon chu hu thei na chu all in aki khu phat hlon in a hi adap dan chu shading be hela dap hi -60 degree Celsius wal lang pe dap chu ahi in ahi iga ge lewang lungdon jong a umin tiza jong a le in ahi khat le khat ki hong na the jong ahi pu na hi aji chu engine gin chu angei wal ji ahi adap wal ji chu ham engine ngei wal ji ham anapa Vijay chu anathiden dan chu ahi tai Vijay chu a airdrome ho jong apu ke in ata sa ho jong chu apu min brap ice in an ki su gam tan hi flight timing hi pungsom am a ki pan do a hi in a hi anapa Vijay Saini ta sa hi Richmond Southwest London Industry ko ma ninga zo in anamu da ovin a hi sangni fit a kon hungleng hla anahin ama hi flight achu na ding a alhun na ding kon a landing gear ho preparation abol pet a chu analeng hla chu hiding dan a hitai hin lawang phat ten a upa Pradeep Saini chu Heathrow Airport London ground floor a hin pha in ahung leng hlakit in a hi ama hi flight akinga zo a bo hung khelha a hi khatwei cha tabang thil so chu so khalo a hi ji chun mi ho chu akicha thei hle uvin a hi
koi ahi athu ala hol masalo in airport security ho chun ambulance ako uvin hospital in anapui ngal uvin ahi Pradeep ahung hi elha achun adel uvin avet ule ahat ana nalai ji chun amahon jong hiti chun agan na thei chana hospital a anapui pai u ahi nini ni thumzo in kho ahin hebeb min ahi aman jong kho ahin het phat achun anaupa Vijay chu hoilai ya hitam tin ahin hol tan hi doctor ho jong chu alung kham un seiding an hepon ve police on jong Pradeep Saini chu thu adong uwin ahi le aman jong khat cha im lo in abon in an seido agam tan hi ninga zo in Richmond a kon police ho kom a kol ahung in thilong khat au me tin ahin sei uin ahi hinla hichi thilong chu anaupa Vijay chu ahi I ati le Vijay chu thia Pradeep chu hingdo ahi tadem flight landing gear a to a hung hingdo mi ti chu ta san umlo ta khat ahin hinla Pradeep chu anasu cha in ahi het na nei expert ho seida in Pradeep chu akum jong atamtan ata sa jong apil hing jo in akhang ha ji a su cha danin ana sei uin ahi hinla anaupa chu oxygen awa ji a brain pu ki a atmosphere phalo ta ho chu atho zolo ji a thi hinte tin ana sei uin ahi hiti chun amazong ahung dam do tan British government le India government chu case akibol un ahi India gama nungsol ding tin ana sei uin ahi lekha ho imcha umlo passport ho khacha zawlo a gamdang kichi thelo ahi ji chun ana boy le uwin ahi hinla Pradeep Saini chun government ko ma chun achuti ki thum jing tan lungsi ta in India gama nei nungsol hi be uwin nei ki tho pi win nangho gama in nei sa uwin tin ana chuti ki thum tan ahi case kum sol gate waljen akibol un hinla achainan London court in zong ama pa lang achun ahung pangtan ana den sa atawin ahi India a kona genthei ta plane landing gear a hung jam uwa anaupa ge jin thina change tu a tin British citizen ge an betawin ahi hichipa hi tu gejin adam nalai in jilecha anei in nopta in ta nahi hila anaupa thi hi apona le jing in ahi tuni chan in flight hi akichatan ahing akom a jong kanai ngam tapoi tin jong an se in ahi hichini kathil to chu kadam sung kahai mil loading ahi tai tin an se in ahi tuni a dingin hichan hin an chai utin sei khil seiwal a umle ngaidam hitabang thusim najajing theina ding in subscribe like share comment enable pe in kakipa e mangpha